Sema haleluya. Kadusome. Abami ba kabiri bice 6 umurongo wa 16. Dusomere papa. Abami ba kabiri bice 6 umurongo wa 10. Aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta bari kumwe nabo. Amen. Subiramo. Aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Amen. Amen. Sema haleluya. Tena haleluya. Shimimana mutima wanje we shimimana yakubatuye shimimana uwerudahemuka nari kure ngiro namba nari mfise yo ibizaba nari kure shimimana yo mana we shimimana yo 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 uwerudahemuka twari kure mana we yo arifise y'amasezerano ari kure y'Imana wari kure mana we yo tapima mana we ibiza nari kure Imana yanguza amaraso we yo 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 mana we yanguza amaraso tapima yo 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 nukuri twazamura Imana ibiganza. Tema haleluya. Tuzamure Yesu ibiganza. Haleluya. Kogere duhe data icubahiro. Hashimwe Yesu watsinze Satani. Haleluya. Sema haleluya. Tukuzwe Yesu. Hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. Hashimwe 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 yo zina Satani. Ndashimira Imana ya Israheli kubera ibineza neza byinshi byuzuye umutima ko ndabura ahantu mpera. Sema haleluya. Ariko biraza kugenda neza. Ndashima Imana kuko yatubashishije tukabona uburyo n'umwanya twese abangana gutya wo kuza guterana. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Bibiliya niyize bivuga nta kintu kiri inyuma ya Bibiliya. Bibiliya izivuga ngo Yesu yabwiye abigishwa be barababwira ngo muhore musenga iteka. Sema haleluya. Mu bibaho zose musenge, mu bibaho zose mushime Imana. Sema haleluya. Ababonye uburyo n'umwanya wo kuza guterana Imana ibaho umugisha. Dusenga uteka, dusenga ubudahumeka. Sema haleluya. Niko abarundi bazavuga bo ngo basenga ubudahumeka. Sema haleluya. Yesu yabwiye abigishwa be warababwira ngo basenga ubudahumeka, ubutitsa. Kandi natwe turi abigishwa ba Yesu, dusenga ubutitsa. Abacira umugani muri Luka ndango ni 18. Abacira umugani abigishwa barababwira ngo hano muri uyu mudugudu kaha hepfo hano bahita gute papa ngo nkaha hepfo hari umugabo umwe ngo w'umucamanza pastor w'umucamanza w'umunebwe udakunda Imana udakunda nabera
w'umupagani wa wundi uzuja kwa nyabingi gucurisha abazimu kugira ngo yica abera b'Imana. Ngo uwo muntu ngo hakaba hari umupfakazi uba munsi yiwe, ngo agahora aza buri munsi mu gitondo na nimugoroba, akaza akamubwira ngo wa mucamanza wandenge wandenge wa mucamanza. Ngo akaza kuwa mbere akamubwira ngo ndengere, umucamanza akamwihorera. Akaza kuwa kabiri akamubwira ngo namurengere, umucamanza akamwihorera, kuko yari yuzuye abadayimoni b'inabi. Akaza kuwa gatatu akamubwira ngo ndengere umucamanza akamwihorera. Sema haleluya. Ngo uwo mucamanza ngo arebe ko bimurembeje, ngo arebe ko uwo muntu w'umupfakaza amurembeje, ngo aramubwira ngo atu reka mfe kukurengera ku mwanzi wawe, ngo amucire urubanza rwe waramurengera. Ngo Yesu abwira abigishwa biwe, arababwira ngo se mwabonye uyu muntu, mwumvisha uno muntu w'umupagani, uyu munebwe w'umupagani utazi Imana, utazi n'abakunda Imana, warengeye umuntu, jewe so data wo mwijuru zabura nte kubagirira neza mwebwe muhora muntakira ku manywa na nijoro. Haleluya! Zabura nte kubagirira neza abantu bahora baza hano kuri aya masaha gutakira Imana. Ngo Imana ngo ntago izaturangara munsi, niko havuga. Haravuga ngo Imana ntishobora kuturangara ntishobora kurangarana intore zayo mu bibaho byose, ntishobora kurangarana intore zayo. Sema haleluya. Imana ntishobora kuturangarana ntiyoreba hirya ngo dayimoni atwibe. Haleluya! Ntabwo Imana ishobora kureba abakiranutsi ngo irangare irebe hirya ngo irebe hirya umuntu wayikurikiye wayizeye ku manywa na nijoro. Ibi bintu by'Imana ni ukubyitondera. Si ugupfa kuza gusa ngo uraririmba cyangwa ngo uraza ngo urasirimba hano cyangwa ngo urari. Ibi ngibi hano hari abantu babikuye mu muvumo. Hari abantu hano bano aha kuri Rutare bahakuye umuvumo kubera gukora ibintu by'Imana batabitekerejeho, batabizi. Si ugupfa kuririmba utumva ibyo uririmba. Sema haleluya. Si ugupfa gusenga utazi ibyo usenga. Senga ibyo wizeye, uririmba ibyo wawumva, uvuga ibyo ukora. Ijambo ry'Imana ni ukuvuga ibyo ubamo, ibyo ukora. Si ukuvuga ibyo ubwira abantu bakora wowe udakora. Sema haleluya. Ibi bintu by'Imana ibi tubamo bino bizotujana mu ijuru biri ku murongo. Ni ibintu uzohusha umurongo ukagwa mu mwobo, ukagwa mu mwobo utitaye ku bintu wakoreye Imana mu minsi yawe yose y'ubuzima. Biratangaje kuzogera mu ijuru ukambura cyangwa nkabura Elise. Sema haleluya. Biratangaje kugera mu ijuru ukabura umuntu waraye akesha amajoro yicaye iminsi yose mwataramiye Imana, ibitaramo zose twataramye kubera gusa kutamenya amahame y'ibi bintu. Sema haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Ndaganira umwanya mutoya, singanira umwanya munini kubera ko ndabizi umwanya w'igitaramo n'umwanya wo gupasanya. Hari amasaha amwe y'abantu baza basinzira yabugenewe mu mutwe, ukama wumva mu mutwe harasinziriye. Iyo rero ari igitaramo ndabizi ko igitaramo kiza kigenda, biza bisaba ngo uvuge umwanya muto, uhereze undi avuga undi muto, uhereze undi avuga mutoya, uhereze undi, kugira ngo utaturambira. Uturambiye twosinzira kandi wowe twiciye gahunda y'umwaka. Nanje simbicira programme y'umwaka, ndakonjora iminota mike, pereze undi akonjoreho, pereze undi akonjoreho. Sema haleluya. Ndashima Imana rero kuba nahagaze hano muri Penuel kandi nababwiye ngo ibintu zabaye byinshi mu mutwe ko ndabura aho mbishira, ariko ndaza kubishira ku murongo. Ndashima Imana kuko Imana yabahaye kanisa giza. Data wo mu ijuru ahabwe icubahiro. Mufite sonorisation nziza, mufite umucuranzi mwiza. Eje ndagukunda papa. Twahuriye kera na Kivare mu nkambi, nagiyeyo mu butayu gusa, sinzi nagiye gusurana namafatwa n'ubutayu bwo kuguma mu nkambi. Namanicara ndafite programme gusa, namanicara sinzi byanyicaje, nubikenera nzobikubwira. Namanicara gusa kubera gahunda ntazi. Namaze nk'amezi nkane natasha umubiri wose waruzuye inana ibikomere. Inkambi nimbi. Sema haleluya. Kambi nimbi cyane. Nahuriye na Jide na Kivare. Ndagukunda papa. Imana ishimwe ko yabahaye no kuri umucuranzi mwiza. Data wo mu ijuru abahoje. Imana ishimwe kandi ko yabahaye abapasiteri beza. Kubera kuri bishop kugeza kuri kumwungirije n'izindi nzego bakorana, mufite abapasiteri beza. No hamya aho narindi nakaza mbavuga neza,
ndakeka ko namwe mutatuvugaga nabi, ariko nje nabavuze neza kandi ntabazi cyane, bamwe ni ababyeyi mu bundi buryo, ariko nkama muvuga neza gusa. Ubundi kiranga umukristo ni ukuvuga undi neza, pana kugera ku wundi ukamubaga undi. Kama mvuga Bowazi neza, nkavuga iwacu neza, ukamubwira abantu bose neza, yaba afite ibibi ukamuvuga neza. Ibindi bibi by'Imana izafata ikarambicishe mu murongo, azoja kwinjira mu ijuru bamubwira ngo genda uri umupagani sinkuzi. Ariko hano mu isi wowe uzoza ugirira abantu vi gusa bavuge neza, uhuye nawe wamutaka kandi nibyo atagira. Sema haleluya. Nakazamba avuga neza. Ndashima Imana rero ko nateranye namwe, mwaduhaye uburyo n'umwanya wo kuza kuganira. Turi hano turi kumwe iminsi yose. Umuyumbe ntagira ikanisa rizari muzirika, sinki intebe zo mu nzu ntahoza gutwara izanje ngo azijane kwa Ejide cyangwa ikindi kintu, cyangwa abana cyangwa umugore. Umuntu aho bavuze igije ingoma agapfa kuba bavuga Yesu, ni ukugenda mukaja gutarama ibindi ni ibindi. Je ndi umuntu w'abantu bose. Sema haleluya. Turi kumwe hano rero, tuzotaramana igihe ntazi. Turi hano muri Australia. Ndashima Imana kandi ko yaciriye inzira abavandimwe twazanye n'abaje mbere bateho. Imana ibaha umugisha kuba turangije umwaka turi kumwe n'abagore. Ni ikintu gikomeye cyane, vraiment kirakomeye. Umuntu yakaza, sinzi namwe mwabiciyemo. Hano hari umuntu washatse muri Afrika, umugore w'akaba hano, bamwe bari hano, arahari. Data we ntiyatinze amezi ngo nkane yamaza, sinzi abazungu niba afite igikundiro cyinshi ku bazungu. Iwe ngo yamaze amezi 4 yamaze, ariko iyo ubonye umaze amezi 5 nakazamba mu gitaramo nashika mu nzu kazambona yuzuyemo abazimu gusa, kubera gusa kabura naniri nkabura kama ninjira n'umushiha gusa ntazantu turutse kwinjira mu nzu gusa yawe witahiye uvuye gutarama warushe kubera itarimo umugore wari usigaye yanga. Nakazanja gutorerera uno mugabo nkambwe atewe, none jewe nakadogo nari mfite umukozi yatashe, none ndajya gute ndabaho gute muri sinarenze ndango no gucana gaze kubera gusa kumenyera abakozi bo mu Rwanda. Kabwira uyu wacu ati ndashize kuba muri ubu buzima, sinokwifuriza undi muntu gutandukana n'umugore. Kambwira ati humura papa, turi hafi kugenda kubw'Imana nyine yamagenda mbere. Arashika ducira inzira, ariko ni ibintu bigoye kuba ukubiri n'urugo. Imana ya Israeli ishimwe kuko ndangirije umwaka ndi kumwe na famille. Ihabwe icubahiro, ndayishimiye cyane, zakomeza kwishima ibihe byose, kubera ko sinyishimye kuko yampaye visa cyangwa kuko hari n'abandi ziho ibintu batasengeye. Jewe nshima Imana kuko izivuga ikintu ikagisohoza. Hari ibintu byose ntibiva, hari abantu Imana izikorera ibintu ariko itabibabwiye, ukabona ibintu gusa utarabisengeye, ukabona ibintu nta masezerano birimo. Jewe izanje nabigiriye ku mavi, izanje narabisengeye. Imana rero ishimwe ko izisohoza isezerano. Iyo itaza gusohoza isezerano yakabaye imeze nk'izindi Imana, icivuze zigisohoza. Naho nkundira Imana, naho nayifatiye. Iyo imbwiye ikintu ikagisohoza zamvuga mu mutima ngo ndagushimiye kubyo wakoze. Imana rero ihabwe icubahiro kubyo yakoze. Mumfashe kwikomera amashi. Turaganira ijambo ritoya kubera uburyo bw'umwanya kugira ngo dupasanye, kubera ko ari nijoro. Ndavuga iminota itarenze 20 cyangwa 15. Nimara ko ndumva igisirimba mu mutima, dusirimbe gatoya niturangiza dutanga umwanya. Ndaganira ijambo rivuga ngo uri muri wowe, uri muri twe arakomeye cyane kuruta uri muri bariya batazima. Sema haleluya. Uri muri wowe arakomeye cyane kuruta ujya udafite uyu nguyu twebwe twamenye. Sema haleluya. Aya ni amakuru maremare muzi cyane. Hano hari abantu bazi ibintu bya Bibiliya byinshi, biza amateoloji, biza niki, bazi ukuntu ibintu bimeze. Ariko njewe ndababwira uko narihawe, nundagira ukuntu azahabwa ijambo, ariko byose byuzuzanya hamwe kutugirira neza. Sema haleluya. Naje kubabwira muri uyu ntangiro y'uyu mwaka ngo uri muri wowe arakomeye cyane kuruta uri mu bapagani. Gutunga Yesu ni iby'agaciro mu buzima bwawe kuruta kutamutunga.
sema haleluya. Aya ni amakuru muzi cyane y'ubwami bwa Siriya bwagwanaga na Isiraheli. Ni igihe cyari kigoye, Siriya ngo yari ikomeye cyane kurusha Isiraheli, sema haleluya. Ni igihe Siriya yari ifite imbaraga nyinshi kurusha ubwami bwa Isiraheli, sema haleluya. Ngo igihe kimwe ngo umwami w'Isiriya ngo akicara akabwira abasirikare biwe, akababwira ngo uyu munsi turatera kwa runaka, uyu munsi turaja gutera kwa Bowazi, uyu munsi turaja gutera kwa Sengoro, uyu munsi turaja gutera kwa pianiste hari. Akicaza abasirikare biwe akababwira ngo uno munsi mube stand by, mufate imbunda, mufate amasasu, mube tayari tugiye gutera igitero kwa runaka, semeni haleluya. Ngo akicara akababwira, yamara kubabwira akababwira ngo nimugende. Bakiha baganira ngo umwuka w'Imana ugasanga Elisa ahantu yicaye, ngo akamubwira ngo genda ubwire umwami wa Isiraheli ngo umwami wa Siriya yapanze urugerero, yarupangiye kuruterera hariya tuba nkariya niba ari nane Mazdeni niba ari, genda utege ufata abasirikare utege ambushi, umwami wa Siriya yateza abasirikare yazanye yaje kugutera, genda uje kumureba umutege mbere yuko aza kugutera, sema haleluya. Fata abasirikare rukanke akava mu cumba aho yarari. Elisa yabaga mu gihuru gusa Elisa yahoraga mu mahombe gusa. Genda utabariza umwami umubwire ngo umwami wa Siriya yasaza araje kugutera. Ngo akagenda akabwira umwami, ngo umwami nawe agatuma abasirikare bakagenda, babandi ba Siriya baza bagasanga abana ba Isiraheli babateze muri ambushi, bakabarasa bakabamara, bakababaga, bakazama barasa umuntu hano mugongo, kubera ko iyo umuntu yaguteze ambushi tuzi umenya isasu bituruka. Iyo muhamuhangana n'umuntu muzamuhangana uki, ariko ambushe aza kurasa mu gatsintsina, akakurasa mu mutwe, akakurasa mu mugongo, tubuza isasu rihari turuka. Sema haleluya. Ngo akababwira ngo mugende murebe hano hantu binjiye hano mubarase mubamare, niko Elisa yavuze. Elisa ntazabesha, yambwiye ngo batugambiriye mugende mubatege. Ngo bakabagenda, ngo umunsi wa mbere bakabigenza gutyo, ngo wa kabiri bakabigenza gutyo, ngo umwami arararaka. Umwami wa Siriya yicaza abasirikare ngo arababwira ngo ese ibi bintu ninde mugambanye dufite hano uza ugenda akavuga amakuru yambushi zanje nateze, sema haleluya. Ninde muntu uza ugenda kubwira abakirisitu abarozi aho baje kubatega, sema haleluya. Ninde muntu uzuhishura ibyahishwe akaja kuvuga ibintu zanje nateze, nagiye kwica abantu, umuntu akaca inyuma hano umugambanye muri mwebwe akaja kuvuga amakuru yuko nateze nagiye ku rugerero. Ngo umusivili umwe ngo yaricayemo aho ngaho, ngo umusirikare ngo aramubwira ngo mwami, hano nta mugambanye urimo, hano nta mugambanye urimo, sema haleluya. Muri twebwe nta mugambanye urimo muri twebwe nta mugambanye dufite, ahubwo hano hepfo aha hepfo inyuma yawe hari umugabo w'Imana, hari umugabo ufite Imana witwa Elisa. N'ubu twatuvugana hano, ubu twatuvugana hano, yamenya amakuru karamenya n'iki kiganiro wawe uvuga hano, n'aya magambo yawe karayumva, karumva ibyo wawe uvugira hano karumva amayeri n'iyi nama wawe utuganiriza hano. Elisa umugaragu w'Imana ufite Imana muri we, karatwumva mu kanya uko ibyo utubwira hano arabikora, sema haleluya. Umwami aravuga ngo uwo muntu ninde, uwo muntu abaho, uwo muntu uzishura ibintu byahishwe, ibintu byakoreye mu bwihisho abaho, uwo muntu ninde? Baramubwira ngo ni Elisa. Abahe abano hepfo ishido, abaha inyuma y'inzu, duciye hano inyuma y'inzu twamubona, sema haleluya. Abanzi bawe kumenya ahantu utuye si ikibazo, abapagani kumenya ahantu utuye si ikibazo, sema haleluya. Abahana inyuma, aho inyuma y'urugo niho yicaye Elisa, nihaba ngwino tugende tuje kumufata. Ngo umwami arababwira ngo mufate abasirikare, mufate amagare, mufate ikintu cyose gishoboka, mufate za mashini gani naho natangariye Imana Isiraheli. Akagabo kamwe ukagaterura n'imbunda n'abagabo 1000, abagabo tobara ngo bagiye gufata umusivili umwe, ngo baje ngo kumfata ngo abasirikare ba Australia bose bakaza kugufata ngo wateje alerte mu basirikare, sema haleluya. Ngo atoranya abasirikare benshi, ngo arababwira ngo nimugende mumfatira ako kagabo, mwamuzana ari muzima, mwamuzana yapfuye, mugende munzanire Elisa. Uwo Elisa ndamushaka, mwamuzana ari muzima, mwamuzana yapfuye, ndamukeneye,
tuvuge ngo haleluya. Keneye uwo Elisa. Sema haleluya. Ngo baragenda, ngo hari mu gicuku ninjoro, ko ndihuta cyane kubera umwanya, ngo baragenda ngo mu rukerera bagota inzu ya Elisa. Ngo bamare kugota inzu, ngo Gehazi ngo mu gicuku ngo asohotse ngo akangutse, ngo arasohoka ngo akinguye ngo abona ngo abasirikare babagose. Nza nibaza iyi fenomene yabaye kugeza igihe abantu baza bakagota inzu ntibinjire ngo baze bafate Elisa, bakaguma inyuma y'umuryango gusa bakicara bagahagarara nk'abarinze yafande. Ntibinjiye ngo bamagenda n'imbunda, bama bashika babomora urugi binjire mu cumba bafate Elisa bamubage cyangwa bamushira umwami wa Matoni. Bama bagenda ngo bahagarara inyuma y'urugi, barategereza gusa bagota inzu gusa barahagarara. Ico kintu zucibaza, bagota inzu gusa barahagarara kugeza igihe Gehazi ibitotsi byashize birashira mu mutwe. Ndango yaragiye hanze gusa nko kwinanura, gufata umuyaga ko mu gacuku, kuko ntiyasengaga. Gehazi yari umunebwe, yaragiye muri niba turepi sinzi gusa byari bishanye Gehazi. Bibiliya ntizi bivuga, abize teoloji wenda bazotubwira ivyo yaragiye gukora. Nta kintu na kimwe izivuga yaragiye gukora, yamasohoka gusa nk'umuntu wishwe. Ndango ni nkaho yararose gusa yamarota yagenda mu muhanda, arasohoka ngo agera hanze ngo abona bari muri ambush. Sema haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Twongere haleluya. Haleluya. Gehazi ngo asohoke gutya ngo abona abasirikare ngo bagoswe, ngo yamagira ubwoba. Ngo yamagira ubwoba, ngo yinjira mu nzu yirukanga. Iyo uhuye n'ikibazo uzutekereza iki? Iyo uhuye n'ikibazo uzutekereza iki? Kumukirisitu uzutekereza iki? Uzutekereza Imana iba muri wowe cyangwa uza wigwanirira? Sema haleluya. Iyo uguye muri ambushi y'abadayimoni, iyo uguye muri ambushi y'abanga Imana, iyo uguye muri ambushi y'ibindi bintu byose bitandukanye, yo kubura abana, yo kubura uruzaro, yo kubura urushako, yo kubura uzutekereza iki mu buzima bwawe? Niko uza wibwira mbere y'ibindi bintu byose. Twovuga ngo haleluya. Niko uzutekereza iyo uguye mu ntozi z'abadayimoni. Iyo uguye muri ambushi y'abadayimoni uzutekereza iki? Sema haleluya. Tuzamure ibiganza dutere haleluya. 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 Uzutekereza iki iyo ugeze mu kibazo? Iyo ugeze mu kibazo niko uzutekereza mbere y'ibindi byose. Uzumenya ko Imana ufite muri wowe iruta ikibazo. Uzutekereza ko Imana utunze muri wowe iruta ibibazo uhuye nabyo. Uzutekereza ko Imana twamenye uwo turi kumwe. Bibiliya ivuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, ninde mudayimoni wo tugenderera? Ninde muntu wo duseruka imbere y'Imana? Iyi Imana idufasha ikatubika ikagufata ikagushira ngamuno muri Bibiliya ikakubika. Ninde muntu woza kugukuramo? Ninde mupagani? Ninde woza kugukura mu Mana? Ninde ufite ububasha bwo kugukura mu Mana? Sema haleluya. Ninde wo gukura mu Mana? Umuntu wamenye, ninde wo mugukuramo? Yesu wamenye, wamize ukamenya, wapfuye ku musaraba akakubambirwa ukamwizera nk'umwami n'umukiza. Ninde woza akakubwira ngo tibura uwo mwami tora dayimoni? Tibura Yesu utore dayimoni. Hari umugore Bibiliya ivuga, Bibiliya mu za komantere witwa Perpetua, ngo yari afite abana benshi, ngo abadayimoni ngo baraza baramubwira ngo tugiye kubaga abana bawe. Kabari abana ufite ni babiri, kwamubwira nka batanu cyangwa batandatu. Umuntu akamaza akakubwira ngo ndashinja uno mwana wawe nutareka Imana yawe. Agafata umwana gutya akamubwira ngo akira muteme, agatema umwana wa mbere akamumara. Ngo yatemye uwa kabiri, atema uwa gatatu, atema uwa kane, atema uwa gatanu. Ngo aramubwira ngo na nubu nturatibura Imana, ngo ndeke akakana kanyuma gasigaye. Perpetua ngo aramubwira ngo ntibishoboka. Imana namenye sinoyitibura ngo mfate dayimoni. Nushaka ubabaga ubamare n'Imana yabampaye. Sindeka Imana kubw'abana. Sindeka Imana kubw'abana. Sema haleluya. Ibyo uhura navyo zose, iyo wagize umuntu wamenye, iyo wamenye Yesu muri wowe, hari ibintu bimwe bidashobora kukujubanganya. Kangolabe. Hari ibintu bimwe bidashobora kugutera ubwo. Iyo wamenye Yesu Kristo ukamwizera nk'umwana, hari ikintu kitogutera ubwo. Sema haleluya. Ngo barazenguruka aho ngaho ngo Gehazi ngo agere mu nzu, abwira Elisa ngo papa turapfuye turashize, turarimbutse, ngwino urebe hano hanze twaguwe n'abadayimoni. Baduteze batumaze, sohoka uzurebe.
sohoka uzurebe. Elisa ndango yari yijyamiye yiyicariye adafite gahunda zo kugenda. Ndango yari ajyamye nawe mu gicuku atatekereza ibindi bintu. Nza ntekereza ko ndango niba yari yambaye kirato yagikuyemo reka ngikuremo ndafashwe. Curangira umukunga sha bakuramo ibirata aritonda yari yambaye neza aravuga ngo reka mbanze nitunganye. Hamena dima sama deba akuramo ihuzu n'ikoti ndango yamari kuramo arajyambura kubera gusa gusuzugura abadayimoni. Sema haleluya. Aritonda ntiyahubuka. Korongera nahiye mu maguru amukorongera wamugera muri 40 ko muri 84. Aritonda Elisa aritonda ariyoza ihute aritunganya ihute. Imana Israel biganza ye. Amen. Tembala barigari. Dumukateka ima. Tamala bari. Zamala barigari. Tumala bari. Zara menyekanye. Zara menyekanye. Hallelujah. Hallelujah. Aritonda Elisa. Aritonda arasirimbira Yesu. Abwira Gehazi ati mana we. Kutubana na Gehazi. Hari kizeze. Gehazi tubana ari umuntu wikiroroge. Gehazi Gehazi ushambura izina koze yose. Abakristo tuzatubana batabona abantu ukaba mu kanisa imyaka 2, 3, 4 ukazobonera imirimo y'Imana mwifu muri visa cyangwa mutundi tuntu turana kiraniki kikumana niki ihuzu n'ibirato niki kikumana hari abantu nikize wo kwirata ku muntu utaravyaye ngurike wowe wavyaye nikize wo kwirata ku muntu utarashaka wovuga ngo Imana ntimuzi gute wovuga ngo uratunze ngo ndi n'umukene hama uzikorera aya mazu yose hari muri uyu mujyi ya Jane kwa Yesu kwazoshika gafata ikaratasi mu ijuru akazayandika akareba ibintu wakoze akavuga ngo tewa warankoreye papa kino gihe niki wakoze ibi akira ingororano yawe undi agafata akamubwira ngo kino gihe wakazurarana ishari ukarara utekereza kwica abantu babandi abicanye uri umurozi manuka kwa daimoni jewe simbana n'abarozi genda mu kuzimu timuzamubura nazamara kugusomera ikaratasi yawe y'imirimo wakore hano mu isi ukikonkobora wenyine ugakonkoka ukama wijana mu muriro ugasha ukagurumana gutya yakubona tambabazi ivyo umuntu yabivye hano mu isi nivyo azasarura ukeneye gusarura ibintu za pasiteri ukeneye gusarura ibintu z'umuntu waguze ibafure ukama mu ikanisa utaranaguze na mikoro y'ibihumbi 10 cyangwa
kagatako k'ibihumbi binga uba muri Australia ukabura ikintu uzana mu nzu y'Imana no kugura uyu muriro bikakunanira wamara undi muntu nabihembegwa uvuge gute uvuge iki sema haleluya Mungu wangu nakuomba ukiwa upande wangu uteni salama kati shida za dunia wewe waweza yote tena ni msaada kati shida za dunia waweza yote Mana wewe kati shida za dunia ai baba tena wewe haleluya sema haleluya niki sema haleluya uri muri wowe ameze gute nibikaza gukoresha umwami wakiriye n'umwami umeze gute tuvuge ngo haleluya Elisa ngo arasohoka yamabwira Imana arayibwira ngo Mana aba bapagani aba banebwe ntibambona sohoke bahumye bose babaye impumyi babimpumyi bama bahuma kiya nambara ibirato bama babimpumyi sohoke gusa ari ibihumyi birangate imbaraga z'Imana zari muri Elisa ibintu byose bikugoye uyu mugoroba uyu mwaka bisigare bihumye zama bihuma twinjire mu wundi mwaka turi bazima sema haleluya ibintu byose uko cyaba kimeze kose zabihe byari bikomeye warabinduye Mana we yoyo zabihe byari bikomeye warabinduye zabihe we byari bikomeye binduye Mana we ndazibuka Mana we zabihe Mana we tamba zabihe we Mana we warabinduye Mana ndazibuka Mana we zabihe byari bikomeye warabinduye Mana haleluya ibintu byose byari bikugoye muri uyu mwaka ndabihumishije ubihumishe mu izina rya ubihumishe mu izina rya Yesu ngo Elisa ngo asohoka abo bantu bose bahumye barahumara barangata arabajana abageza mu mugo hagati ibintu byose bitugoye Mana bihume nibimara guhuma ubirangate ubijana urangate ubirangate ubijane nushaka ubijane ubite muri mu nyanja ya Mediterane hano habihenyasha ubite muri Pacifique ukaburire muri Pacifique ibintu byose bikugoye sema haleluya urangate papa urangate ibintu byose birahumye ntambaraga bifite ku bantu bafite Yesu muri bo ntambaraga bifite ku bantu bafite umuntu bamenye tugufite nitwifuza undi murengezi Mana we yo murengezi kara bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite yo Mana we undi murengezi tugufite Mana we undi murengezi imisozi Samalaba kera kose urugo wahose uhereye kera kose uru imisozi rimwe isi karabunga we uhereye kera kose urugo wahose Imana iruko yahoze
Yesu Kristo uko yarari kuva kera, uko yarari tazahindurwa n'ibihe, ntashobora guhinduka. Wewe wohinduka ariko Imana ntishobora guhinduka, tizihinduka ngo nuko habaye ibintu runaka. Imana ntizihinduka. Sema haleluya. Ibintu byose muri uyu mwaka ushize twavuze ngo bihume, nibimara guhuma ubirangate. Elisa ngo arabarangata abajana abagereza imbere y'umwami, arabamubwira ati papa, ngaba ba bantu bari barakugoye, ngaba ba bantu bari barakugoye. Umwami yamavuga ati papa we, unzaniye zamaye, unzaniye aba bantu, ndababaga, unzaniye aba bantu, ndabakorera igitangaza. Sema haleluya. Elisa aramubwira ngo ntacu batwara, ahubwo bagaburire, bacumbire imitsima na za nyamuzungurira za fi za hano hari ifi nabonye kuva navuka, sinzi ubwoko bwayo. Iwacu ni ngaho haba ifi zo muri Kongo ndanga gusa, sinzi inyama pasiteri yazanye sindayibona. Bagaburire bamubaha izo fi, ubahe ifi zitarimo imishugi zitanabanika, ubahe n'inyama idakomeye hatagira nugira ikibazo na kimwe mu mubiri, ubacumbire uruvange n'akawunga, umutsima ntubanike. Ikintu cambere uzitura umuntu wakugiriye nabi, tukamwitura inabi yakugiriye, uzamwitura neza. Kuniga umwanzi wawe neza, kumara amagambo n'ibitekerezo z'undi muntu neza, tukamwitura ikintu yakugiriye. Nakugirira nabi uzamwiture neza. Elisa ntiyabahaye umwami ngo babage, yaramubwiye ngo ababagaburire, numara kubagaburira ubarekure batahe. Umwanzi wawe ikintu cyo mushobora, abanga Imana bose n'abatayikunda, ikintu cyo bashobora nukubereka umutima w'urukundo, nukubitura neza. Uzi umuntu akugiriye nabi, wowe ukamwitura neza, uzi ukuntu mu mutima azasha, azagurumana, umusutse peteroli mu kanwa ukarasamo umwambi, azagurumana akicuza icatumye agira iyo nabi. Ineza y'abakristo yo kugarura abantu nukubitura neza. Twovuga ngo haleluya, tena haleluya. Ineza y'umuntu ufite Yesu Kristo mu mutima, ufite umuntu ukomeye kuruta uw'abapagane bafite, nukwitura umuntu nabi yakugiriye. Nguhereye ngo ico gihe Bibiliya ni kwizivuga kugeza ndango n'amagingo naye ngo ntibongeye ngo Siriya gutera Isiraheli, bama bacukira guhera uwo mwanya kugeza na bugingo n'ubu, kubera ico kintu gusa Elisa yabakoreye. Tuvuge ngo haleluya, tena haleluya. Mwibuke hari undi mwami Yehoshafati ndagira ngo Senakeribu ngo yigeze kumwandikira urwandiko, ngo aramubwira ngo niyihe Mana iri bubashe kugukiza amaboko yanje Yehoshafati, niyihe Mana? Ngo amwandikira ibaruwa, arayandika arayimushira, aramubwira ngo niyihe Mana, mugende mumushirire ibaruwa umwami Yehoshafati, mumubwire ngo ndavuze ngiye kugutera, ndaguterana n'ibihugu, ngo yari yamuteye n'ibihugu birenga ndango 6. Ngo aramubwira ngo niyihe Mana none iri bubashe kugukura mu nzara zanje wewe Yehoshafati. Yehoshafati ngo agira ubwoba, ngo aragenda aje imbere y'Imana. Ngo arapfukama abwira Imana ngo Mana, nguru urwandiko baguhaye sinje bandikiye, ngiyi ibaruwa batwandikiye jewe nawe, pima ngiyi ibaruwa nje nawe batwandikiye. Harimo wewe Mana, jewe sindi Imana, je nitwa Yehoshafati. Ngaka kabaruwa ngaka k'umudayimoni yatwandikiye, aravuga ngo niyihe Mana iri bugukize amaboko y'uwo munebwe, niyihe Mana? Ngo umuntu waraho arerekwa yamamubwira ngo wowe genda gusa, ndakubwira operasiyo tunigisha uyu mupagani. Operasiyo y'abanyamwuka itandukanye na operasiyo y'abanyantegenge. Gahunda z'Imana zitandukanye n'iz'abantu badafite Imana muri bo. Gahunda z'abakristo zigomba gutandukana na gahunda z'abantu badafite Imana muri bo. Ngo aramubwira ngo taha we ndakwereka gahunda. Ngo bubaye mu kagoroba, ngo abasirikare bamugose, ngo marayika wo ava mu ijuru, ndango ni nanu zubaga abantu, uriya Mikayeli niwe mu marayika mfite amatsiko kuzobona naje. Yamagenda ngo nijoro ngo ahotora ibihumbi n'ibihumbi, basinziriyeho umuntu arakumva ijosi riragenangutse, akagera kundi agahenanga urundi, akagera kundi agahenanga urundi. Abasigaye aramubwira reka nkwereke uko tubagenza, twozamura ibiganza tugaha Imana. Haleluya. Arabaniga, marayika wenyine arabinigira,
arabaniga kubera ko Yehoshafati yari afite Imana. Arabaniga abasigaye abwira Yehoshafati, arababwira ngo papa shira abakorari imbere bahiriza na wa mama waririmbye gisirimba neza ari mufite korari timugakinisha no korari muza mubaho ibyo bakeneye byose korari mushiri korari imbere gusa mu rugamba ufata abakorari bahirize mu ntambara ahantu hari imbundu washira imbere bagende baririmba gusa ngo se nakaye gakorasi niwe ga mukorari uri imbere aho twagendaniye mana we tiwigeze udutererana tiwigeze udutererana yo sema haleluya. Ushiri korari gusa imbere genda ivuga ngo mana aho twagendaniye tiwigeze udutererana mu ntambara ngo umusirikare yaje kurasa ngo umukorari wawe uririmba undi mugenzi we akamamukoma ku bitugu uri gipfu kurarasa umuntu wawe uririmba Yesu kurarasa umuntu wawe uvuga Imana ngo akamamuhindukirana akamurasa abakorari bagakomeza gusa bakagenda babarimba agakorasi za mayimayi zaje kubarasa mugenzi we akamamuturuka inyuma kurarasa umuntu wawe uririmba ikorasi wawe uririmbira Yesu kurarasa umuntu gisirimberi wa Yesu kurandasa mugenzi we wundi akamamufata isasu mu mutwe akamurasa ngo bararasana bose baramarana hasigara udusirikare twatundi uduconco dukeya umwana w'uruhinja ugenda nawe akazatunga imbunda bahamutse bashize no guhamuka bagenda barasa utundi tuntu dutoya twasigayeho abandi Yesu yabamaze yabatwaye twovuga ngo haleluya. Iyo wizeye Imana wamenye muri wowe ntakidashoboka. Semeni haleluya. Ntakidashoboka na kimwe iyo wizeye Imana